so ndenda kwira ni ugintu kirambitigitie uri mutongoria utirutaga wira ukarita muntu ukaragi chini wenka no mwanka wetigeria kana igitare kura ira kura ciaringirwe wathingirwe kura wananchi babo watania na antu baraba kwenda barutane nabo wira kweli kwangerekanio nkuringirwa kura iro ruto aringirwe kura na kwa uti muntu agirwo kuga muthengi atiagirwo kuthingatira maendeleo ma national government na Ruto nontu muthengi ni ndathurwo na kiama kia Wiper no Ruto aringirwo na kiama kia Huda lakini antu baugire muthengi ari wa Wiper na rutanire wira na Ruto na kwa uguno mwanka mbithiro ndi na good terms na Ruto nikyo wetumiona all the time Ruto akinya huko muthengi naenda pale although kule antu bomba kwitha bena wasiwasi bambekera wasiwasi hapa na pale muthengi no kuthima shemani ni Huda muthengi no kuthimba ndino ngauga gutina thina kira gegantunyo kania katika gakwa na antu bako bathagichu gikukyo ntakwenda lakini mantu marango tigira antu bako bathagichu bakuwata maendeleo na bantu maendeleo ma mtu athagichu bari no mankandi nkagira so relationship yakwa na governor gintu kiambere governor na MCA ibo bagirite kurtawira no constitution yugete no mwanka wa establish wa county government na county government jikethwa china mpongi chiere ruongi rwa mbere ni ruongi rwa assembly yes rwaro kethwa rutongoretwe ni speaker na ma MCA marama kethwa mathuritwe marama ga form assembly ire kethwa kirutha sheria cia ire kethwa ki govern county government na kuma ruongi rwo kethwa rwa executive na ruongi rwa executive ni minister ira ni cabinet ire karandiguru na cabinet ikethwa rutongoretwe ni governor kogu babu ibo antu baraka inchompongi chiri ira chegete kethwa kirutanirie wera in a very close way kana wakuwe muno gutigira antu ba county kana thirikari ya county kuruta wera kogu ni ona ninde muthengi na ringiro kura ndathi county assembly ya Kitui county assembly ya Kitui tore ma MCA 40 ward 40 na katika ward ni 40 mutharaka no mwe ura waringiro kura na rokara assembly ya Kitui na kuno mwankantigire ore na kana kama mweji utienda kuthogana kana karana untu gathogana kana kaura we yes ni kweli itaritho ria bikibiki uti irio rimwe nani deni ya Kitui ritho ria bikibiki kana kamwe kakamomwe imwe thengwanagara ara Kitui account kuna mwanka ngwatane na governor na itwathiri ara twiga mikakati mzuri na governor kinya gitari ya thirikari ya Mbageria na governor naumbire gutu favor gutunenkera kinya waziri urato tare no egitare thirikari ra yare akaluki na tomba kunenkera chief officer so kuma Tharaka ward kuma Thagicho so twina waziri wete wa Gitonga Nkunda kuma Tharaka ward na twina chief officer uye Keneta Lea Kamunda John kuma Gakombe and therefore kuma good relationship ya governor Malombe na Tharaka either very close kinya kuma gitare tene na kogu ndamiendere ithia nkeruki nikenda tutigire itukubaitika kogu ngwatano yakwa na governor ni either very close lakini inuti kuwa kuringana na sheria cia assembly de muntu ora muthure wira ya MCA no mwanka mithero nkemenya wira yakwa muntu wana gwa turi chore nawe no mwanka michingi yakwa na yaku kuringana na wira nturitwe tutigire iguthi sawa sawa wira ya MCA ni oversight governor gukirukira cabinet yake baruta wira nkaraithirie kana wira ni nduta wira bwega governor njera kwandika antu nkamenya kana agutumira sheria era chiugira no mwanka kwina third gender rule no mwanka atugutumira kwina era yeke ne 30% ya kwandika antu kuma migongo yingi so nkamuraithiria nkona kana sheria ni ntumike still wera yingi ya MCA ne wera representation kuthiara mbunge kwaria na kuweta mathina mara mari kiri antu bakwa bo twina thina na no mwanka ngwete at the same time ni legislation kana kurutha sheria gutunga sheria na enunio wera MCA ukaya kwiwa antu bako bathagichu bambira kuri mantu mana marathukire matesa sawa through representation no mangaka wetana no kumenya gitarenge antu basiasa kana MCA akiaria sometimes no antu no boge hari uyo atikwatana na governor lakini muntu rani unde na gwatana no muno zaidi ni muringi kura no ndro mwanka ngwete gintu kira kiratemire thaino finance bill na evokia antu bainge muno ne gutwika ma MP mathire manjira kuthikiria Ruto peke yake bara ya kuthikiria bara mwananchi akorotha akuga nikyo gitumuona thirikari renda kwaragana so lakini ni unde muthengwe ndagara wira kwa ni kuthikiria mwananchi wa Thagicho burakuga nkathiara ndeni assembly nkatheta zaidi baka wantu batikwandikirwa antu nkathiara nkatheta ngawatikwandikirwa antu no mwanka governor rutheu so na gitari atu tukwethera twina ndwa enu kidogo ya maoni maybe kidogo no antu no baigwa ntigwatana na governor pana lakini no mwanka bakishe wira chakwa nkuruta wewe kwa murandi wa ruthika kwangerekane kwa mirandi mwe ruthikite contractors bakaruta wirete sawa no mwanka ndete kweli kwangerekane imbithe nkitheta ndo cibitari ya Champio utwika it is the only cibitari era ni health center
yetu lakini wetwika cibitari ira itina ndawa madaktari matikuruta wira sawa no mwanka ndete nikenda thirikari tuthikirie na of course manto monthe marikite kuruthika lakini ngwataniro yakwa na governor Malombe ni ngwataniro mbega zaidi na itwenda kwaranira no every time gutigira tugutethia ntubeto good muthengo ndaga watera wa umuthikiria wenda gutuma SMS kena ndoma tumakire 2087